بصوا يا جماعه، صموا اللي معايا وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. السؤال بتاع الكويستشن تاج الري رايت بيبقى مختلف شويه. هو هنا طالب ايه؟ بيقول لك هي از هابي ازنت هي، هو فرحان مش كده؟ هو عايزني اشيل ازنت هي واحط بدلها في الاخر از هي. طب هي از دي مثبته ولا منفيه؟ از مثبته ولا منفيه؟ ديت مسميها دي كده مثبته صح؟ طب انا هعمل ايه؟ واحده واحده. هو عايزني اشيل دي واحط از هي، امشي من الاخر احسن للاول. انا هخليها از هي، بس ما دام دي مثبته يبقى الناحيه الثانيه انا لازم اعمل فيها ايه؟ انفيها. يبقى هننزل تفتكر هي از ولا هي ازنت؟ هي ازنت. طب ميس اميره هو فرحان ولا زعلان؟ فرحان. ليه؟ هو فرحان، يبقى انا هقول هو مش زعلان. يعني ينفع اقول هو مش فرحان؟ كده المعنى اتغير. انا عايزه اقول هو مش ايه بقى؟ ادي عكس الصفه، عكس الصفه اللي هي تبقى ايه بقى؟ هي isn't sad. يبقى اقول هي isn't sad is he مش كده؟ يبقى تاني لما يكون عندي ري رايت وعايزني احط كده العب في اخر جزء في الكويستشن تاج، هعمل فيه ايه يا سميره؟ او هغيره الاول، يعني بدل ما يبقى isn't he خليه is he، وبعدين على حسب الجمله اللي انا كتبتها ديت هكون السؤال او هكون الجمله في الاول. دي مثبته بقى الناحيه الثانيه تكون منفيه. هقول هي isn't happy. انا مس اميره هقول هي ايه؟ هي isn't بس isn't happy ولا isn't sad عشان هو مش زعلان يعني فرحان. السؤال بعد كده بقول لي she didn't come early did she. هي ما جاتش بدري مش كده؟ هو عايزني احط ايه في الاخر؟ didn't she. ساعديني كده يا هاجر. انا قلت لك ابداي من الاخر صح؟ هقول didn't she. طب يعني نص الجمله دي مثبته ولا منفي؟ منفي. يبقى انا لازم اخلي الناحيه الثانيه مثبته، فهقول she. هقول she ايه بقى؟ ينفع انزل ديد؟ هو يا جماعه هو احنا ديد اصلا ده مساعد، ينفع ينزل في جمله عاديه؟ حد سمع حد يقول she did بليد ولا اسمها بليد على طول؟ بليد. يبقى انا هعمل ايه بدي؟ انزلها ولا اشيلها؟ اشيلها، بس هخلي الفيرب ده تصريف كام؟ تاني. خلي الفيرب تصريف كام؟ تاني، عشان دي بتدل على الماضي. فاقول شي ايه بقى؟ شي الماضي بتاع كام اسمه؟ كيم. شي كيم. هي جت بدري؟ بيقول لك هي ما جتش بدري، يبقى هي جت متاخره. الله ينور عليك. يبقى شي كيم ليه؟ didn't she. الله ينور. انا بمشي بالمعنى عشان عارفه ان السؤال ده ركب. لو احنا ما كناش فاهمينه كويس هنحله كله غلط في الامتحان. اللي بيجي اسئله منه في الامتحان خلي بالك بيجي منه سؤال او اتنين. طيب السؤال بعد كده بقول لك I am fat. انا تخينه. aren't I مش كده؟ وعايزني احط am I واحده واحده. يعني ايه كلمه am I؟ يبقى انا هعمل ايه؟ هشيل كلمه aren't I واحط بدلها ايه؟ am I. الجمله دي مثبته ولا منفيه؟ مثبته. يبقى انا الناحيه الثانيه اخليها منفيه، فهقول ايه؟ I am not. انا مش ايه بقى؟ بيقول لك انا تخين يبقى انا مش رفيع سن. الله ينور. I am not سن وبعدين am I واحط علامه الاستفهام. في مشكله كده يا جماعه؟ عرفنا بتكون ازاي؟ بس ما فيهوش اي حاجه. شكرا.